tɔgbidɛ akpɛ anya dɔwɔna ɖeke wo be mana fu adegbe wo amenuvevewo tɔ ɖe mi to ɔse akpɛ agbeza yaɖu miele tɔgbidɛ xemelɔdo evelia ƒe eƒe blaene ƒe agbeza yaɖu miele tɔgbidɛ xemelɔdo evelia ɖu fia le atitoko me aŋlɔgã enye evigbãtɔ na fofoa kple dada tɔgbidɛ azizaka xemelɔdo gbãtɔ kple aƒenɔ woziɔ ku aƒea tsilivo tso tsiame asime kpɔxa nɔviawoe nye dada kpɔshi aƒetɔ Lawrence letudɛ dada Gladys ameyiawo ble dɛ aƒetɔ atugada degolo aƒetɔ Willie do degolo aƒetɔ Dotse degolo wo katã wozu ablimawo fifia tɔgbidɛ kode 4525 Kwame Charles enye azagba dzonu xɔasi na mi viawo kple atitodua katã woɖi zi dzi abe fia ene esi wòxɔ ƒe 16 eɖu fia ƒe 63 sɔŋ enye nuteƒewɔla tɔgbidɛ nye nuteƒewɔla eyata wòle nɔviawo ƒoƒu lɔlɔ̃si le wo dome taa efia eƒe asinudɔwɔwɔwo dometɔ aɖewo ame labe Dotse degolo si nye woƒe dɔmlɛ ewɔ sika kple klosalo ŋuti dɔ aɖaŋu le mo nɛ ale gbegbe be wònye nyɔnuwo ƒe gadaglamakui eƒe asinudɔ le tɔxɛ edze ɖeka abe adɔ ene ŋuti ɖe ma edze ɖeka abe adɔ ene eƒe asinudɔ le tɔxɛ eyama kple eƒe asinudɔwo sɔ kloe ewɔ dɔ le dabala abe Goldsmith ene nenye be etɔgbi gawɔ patana yeye aɖe si ke nyakpɔ nɛ la egblɔna be edegawo ya hã nyagbe sia le enu nɛ alebe nu nyui sia nu nyui si wògawɔ la egblɔna be edegawo esia eƒe dɔwɔwɔ le dabala dze dzi nɛ ale gbegbe be wòva zu nutɔ alo kesinɔtɔ numata ɣletivimenukpɔlawo yi zu me alebe gbeɖiɖi ava be ezia alo tɔgbi zikpuia be ele adzɔge tso yewo ŋuti akpa eyata ne gbɔva aƒe abe ɖekakpui buami aɖe ene ta ewɔ gbeɖiɖia dzi enumake va yi ɖe aŋlɔgã le etea gbɔ etea ŋkɔe nye wotɔwo li bubuame eƒe aŋlɔgãnɔnɔ ɖe vi nɛ alebe eɖo nɔƒe na eɖokui woɖi nyɔnu aɖe si woyɔna be dada dadzeŋgɔ daɖo akɔe me fia gbɔ tso atito eɖi vi ŋutsuvi ɖeka nɛ si ŋkɔe nye John Kɔdzodɛ dzɔgbevɔ̃etɔe la srɔ̃ɖeɖea meva de si o ŋutsu dze ɖeka ɖe tɔgbidɛ etea gbɔ nɔnɔ hã he tɔtrɔ yeye va eƒe agbe me elabena eyi suku le aŋlɔgã ede gɔmedzedze sukua va se ɖe afi aɖe si ke wɔe be ete ŋu xlẽ agbalẽ heŋlɔa nu hã ne eviawo ŋlɔ agbalẽ nɛ hã ete ŋu kpɔa vodada le eme eye wòwɔa ɖɔɖɔɖo le leta dzi hetrɔna ɖona ɖewo
Papa wɔ dɔ le blemazado. Ede fofo ŋgble. Ekplɔ anyigba gã aɖe ɖe blemazado 7 acre by 7. Agbadroƒe adre akpɔ be anyigba lolo ŋutɔ. Ede fofo ŋgble ɖe dzi. Nye de ati to tɔ oa. Ame nyui aɖewo nye. Eva dzɔ be wowɔna halo. Eha me eɖewo ƒoe bu ɖe ne mete gadzidzi ge sia. Wowɔna halo ale gbegbe be ne gblɔ nya ɖe wo nɔewo ŋu. Wogblɔ nya ɖe wo nɔewo ŋu to halo wɔwɔ me. Ale be ame si ke nya ve dɔme na se aɖeƒe. Ale be to dziku mea wowɔ nuvevi wo nɔewo. Donc wonɔ dzo tɔm woƒe xɔwo. Ɣe ma ɣia exɔwo nye anyixɔ. Siwo tɔ ebe gbe. Nuwɔna mawo nɔ dzi yim atraɖii. Ale be esi tɔgbi si gbãtɔ aŋlɔ woƒe awɔmefia be edze be dufia nagbɔ va aƒe akplɔ dua le tomefafa me kple ŋutifafa me. Esime papa gbɔgbɔa nene ƒe nu vli wɔwɔ mawo katã wonu tu. Edzi be nuƒoƒoa nasɔ ta ena nɔvia ŋutsuawo hã de suku. Elabe yevuku te ɖia ŋutsi. Edewo katã dɔme le tuta asi. Do srɔ̃nutɔtɔ, atu srɔ̃ atikpakpa, dote ya ye ŋutɔ fie gosimiti dɔe. Eɖo gɔmedzedze suku aɖe ye ŋutɔ ƒe aƒeme. Sukua teƒe ye ma taŋkea le fia. Ale be wova ɖe sukua woɖu sukua va yi ɖe mission. Afi si ke nye sukukpodzi fifia. Yiƒe zesle abede ɖe wo ŋutia eva wɔe be ne viawo ŋlɔ agbalẽ nɛ edze be nakpɔ nyuie. Hafi naŋlɔ agbalẽ ɖo ɖe tɔgbi. Ne menyo kpɔtɔtɔ ge le ŋutsi. Aɖo awɔ vodada ɖe agbalẽa dzi. Agaɖo ɖe wò ɖe suku bena nasrɔ̃ nu tso vodada me. Ame aɖeke mekpɔ agbalẽ dzi na nɛ o. Eƒe dzidzimevi aɖeke o. Ena be woɖo suku ɖe atito. Le ɣeyiɣi aɖe me esi nufiala kpɔkpɔ sesẽ la, eɖui eɖokui dzi fia akɔta be yevugbe sukuviawo abe teacher alo nufiala ene. Esrɔ̃ evelia nye nyɔnu zazɛ aɖe kutrikula tso aŋlɔga aƒato. Si ŋkɔe nye Esther Akukwafaduka. Ye ma le srɔ̃ hã le afi ma. Akukwafaduka yaka. Mawu yrawo woƒe srɔ̃ɖeɖe kple vi adre. Eɖe nyɔnu 13. Gake woame 5 koe te ŋu dzi evi nɛ. Eviawo katã ƒe ƒuƒoƒo me nɔ 16. Woame 10 wotrɔ zu aʋlimeawo. Wodzidzɔ le ŋutifafa me. Esrɔ̃ 12awo katã yi aʋlime. Esusɔ mletɔ. Edenu nyi ɖodo dzidzɔ nɛ. Nyuietɔ nyɔnu dzetugbi aɖe ele ɖɔkɔɖɔkɔ. Yiƒe ta aɖe hã le ta nɛ nye nukpɔkpɔ. Nyɔnu ma ye nye amemanɔnyi nyadefɔ. So atito kple aŋlɔga. Papa wɔ dɔ abe fia ene kutrikukutɔe. Ewɔ dɔ ɖokui bɔbɔtɔe kple lɔlɔ̃ kpakple nyateƒetoto hafi lɔlɔ̃ le eme. Mewɔ dɔ nyui o. Ɖokuitɔdidi mele eme o. Abe fia ene la ewɔ dɔ abe subɔla ene. Eyia tɔdzi le eƒe tsitsime hã. Ema nudomi na dua me tɔwo nenye be wògbɔ tso gbe me.
ema aƒe abolo ɖe tɔwo dzi abe aleka mawunya gblɔe ne abe dufia ne la eyina ɖe council alo sewɔtakpekpea me kɔa nya ɖe akɔ eye wòdzroa nya me. Papa enye CPP menɔlawo dometɔ ɖeka. Enɔ CPP ƒe amadede vɔ ɖeka si nye gbemumu la me. Le eƒe agbalẽnyanya ta efiawo ekɔme fiawoa edu aɖewo mea abe kodzi enea efia woame etɔ̃e ma li alakpe woame atɔ̃ gake tɔgbui ke mele dzo evelia ame yi nugbea egazet yiƒe efia dukplɔ egazet be efia ɖeka koe ate kplɔ atitodua alebe tso ɣe ma yi ke va se ɖe fifia efia ɖeka yi ke le dua me ekplɔna edua. Ye da akpe ne papa ɖe xema ta. Esemali va se ɖe fifia matrɔmatrɔe. Tɔgbi 45 Charles Kwame nanɔ agbe tegbee. Eʋli ale gbegbe be wòna be domedome sukua si woyɔna be middle school le Yevugbe mea eva atito. Ɣe ma ɣia edze be ɖeviawo nayi ɖe kodzi alo alakpe ava yi ɖe sukua dzi. Gake papa medi be ɖeviawo neɖe ɖa le ye ŋu o. Ye wò nane dzima wò waste time ɖuƒe to ta. Eʋli ale gbegbe be domedome sukua wova ɖi ɖe atito. Akpe ne ɖe. Alebe nene ŋkɔ numa teacherwo na fia nu hã azɔ agba nufiala meva li o. Enu ya wòsrɔ̃ le sukua eɖi eto ye tɔ va zu enufiala ye nufiala gbãtɔ le domedome sukua efia Yevugbe kpakple akɔnta ɖeviawo. Ebe Yevugbea nye nane te ko nyo ya ABCD ko nakɔ kpe ɖe wo nɔewo kuku ke ewo nya afɔkpe you make a word. Ta gbalẽsɔsrɔ̃ nye wo ŋutɔ. Tɔgbi de ƒe sukulu yina be atitodua tsi. Enye du tɔxɛ ɖe. Esedziwɔwɔ le eme. Ne woƒo ga kpodui be hã wodo kpo be ne wova wɔ dɔ ɣe ma ɣia wowɔa dɔ wodona wɔna dɔ aduadue. Ɖeka wɔwɔ le wo me. Ne wònye be wodu nua ɖia meɖewo kudzi ema yi menye ɖevia wotso mía dadawo wotsɔ kpakua enɔ tsatsame. Wobe amesiame ƒe wɔnenowo neno me hafi wòade. Wo katã wodzɔ wɔ vivi ne va ɖo wò xɔtonu ko woana yi dzodza ɖe kɔ ɖe me. Yi ko wole adu kple le ʋɔnu afima ye hã ɖuna. Akpe ne papa. Mawu na yi ɖe papa tɔgbi de akpe.